Tatoni shinge kaunti ya Meru niongerete mekari kama murimu wa kibaba kuma kiri mekari kangiri ithatu magana kenda 17 mwakani wa 2020 mwanka mekari kangiri ithandatu cia magana mairi na matano gikinyira mwaka muthiru. Mandagitari makiorontaga antu gwitikiria nkuagaya na kinyagia maurongo maria matambagwa nturani iguru ria murimu uyu mamonde magwetetwo kiri mambura makuririkana murimu uyu muthenya wa umuthi iri International Epilepsy Day mutugikare enacio tariria kumania na Raymond Njora ni mwikire kondisho gima bamwerekere cibitari ya Meru General na ugite namba cia ntu barabara na murimo jwa kibaba no kegwita na mbere ikiongerekaga agitwa mpumisha kuma mwaka jwa 2020 mwaka jwa 2022 ala mwankene jwa 2020 baraba gwatikane na murimo jo bare no kuruba myaka 5 kwinama bale ajega na rimwe ra 22 na barabara no kuruba myaka 5 gwita na mbere bale ajengiri 3,795 na namba yonde irengiri 3,917 ala mwankene jwa 2021 baraba gwatikanire bale na murimo jo bale na myaka 5 kwinama bale ajega na rimwe ra 85 na kuma myaka 5 gwita na mbere bethira bale ajengiri 4,795 na namba yonde ekeja ngiri 4,980 ale mwankene jwa 2022 baraba gwatikanire bale na murimo jo ba myaka 5 kwinama bale aje 223 na baraba no kuruba myaka 5 gwita na mbere bale aje ngiri 5,982 na baringaniri bakeja ngiri 6,205. The trend area ironania kwa murimu jwa kibaba jwitite ukiongerekaga in our county both under 5s na over 5s. Ndene ya mwaka antu ngiri 1 ibakuya ni atweta ascended death due to epilepsy. Na ndigitumi murimo jojo kungwiro na arua Emi aiko reduce stigma kiri antu baraba karana murimo yu muntu babainge bathoganagia murimo yu retagwa ikurogwa babange bakuyi mtu ma spirit enamo na bakegwa pena stigimenene mono nkurukia murimo ungwa alanto bona antu mtu anjeria kugireka kona mtu anjeria kana antu batoroka batiganiria mtura kumania na clinic officer sibitari ya Meru General agitutariria mantu jaria jomba kureta murimo jo kiambere ni wimbo akanamba jwa kiri utombo kiabire mianka ni gutuma mono baba banini bari na mianka 5 kwinama kana barabara no kuruba mianka nkurukia 70 kiabithatu mwana agiciaro utombo bokaga mirukia kung'ana inya mirimo era yumanagia na virus monota ja mukingo virus igakinyira utombo keithano ni minyo igatonya ndamune na keithandatu ni kwithira kuri na njerere na mwaji wa murimo jo kuri na umbikano murimo jo gwichokera kairi either you are mamio kukana babo kuna ugethira you are relative ja ba mutana nyako kana mwaro nyako kethe na murimu ya juu kinyago we at risk ekuthe na murimu juria kana na baku baketha be ati beno be gwatine bo gwata murimu juria kuringana na itweta genetic predisposition na kile umba kuona umenya mtu ali na murimo yojo kibaba kiambere ni kugirika nkurukia meita jathatu ndene ya mathaa 24 kana kugirika go ubuti na murutira na mtu agirika akethira kirumarume akiritaga miuje na akigeraga ichunche bime bya mwiri tanjara kana maguru kiabiere mtu agakarategete antu amwate gushirwo na ararika na kira kigwita na mbere na kiabithatu kichunche kimwe kia mwiri giakarage kigerageraga na mtu atikumba kugitigithia jana izukuwa thaira mtu agia murimu jwa kibaba tugiakagwa mwiri jundi atuke jo kumagara na kugera mwiri kira mari
na rimwe ukona gita kiuzi na kanywa na metho jategete amwe na gwatuika after karou after thire kugira guketha mana either guchitira kioro kana ukethira guta yani nagire farm na watere farm kabisa mwanka kama makeja gukaira baadaye na muthia mwajo murimo jo bia kurabira batere korea tuga maguta jethiro jengi jatingati ni carbohydrate na proteins uno ndo ni twenda glucose tikethirwo the source of energy kulia jibaba na kibaba ni twenda fat kana maguta jethirwo jali the main source of energy. Report rande toshia weru rakwa ritwa ni Mutugi Kare.